Do it again. Tua. Kaksakin God. When long? All year long. I got them percent. Okay. Nang ko mamasik la volume mo in mo. Ang Paing ko Mwe Read in loman ngayon. Tamdalan. Siya nukewa. Lulap. Siya God ki mo laskat kain. Kain mano da ko kailan siya ngayon sitpe. Amtayin ki mga laskya. Yung anin wikum da ko kailan siya ngayon. Looking forward. Look orin bangay ba eh? Look orange here. Currency luo na kis nga luo. Nga lagos. Okay. Awesome. Nawala ba eh? Pero na kumakula ka din daw nga siya skon nga. Kaya, usye. Ba eh? Well, ako labas na met bang eh. Tamdakin yet. Tuwa Miriam Kimwell.
Selipan pala nga si Tusungumin nakalin met matakangan nga pa ako yalan kisko onde siya inge may tutwalas finanya na nga pa yaklaons ko nga na nagusaklinan pala nga sit na siya Right, kulo malap tikin treskal tu wana shumpe. Nga we kumpain kaksakin gat ke mo las ngewa. Wana makalamen ngan taka we bek aglen. Al gat taka wa gati naglen met las mataga likiyac pacl ke pelchinge. Naga de aglen bena nasilo sia we gat pe. Tena likiyac pacl ke pelchinge gat ke Srui kaksakin gat ke arslan met ngewa. Dagal Kiyoko Abraham tua el si bakalim me masigan kulo kaksakin gat ke sielen sasia el usena shesh kulo malap tamtail Miriam Kemwell tua na tamtail Kenya Columbus Georgia kaksakin gat ke mol las kewo tua na si was met alan fumon Miriam las siskom Kiyoko Abraham mapanasis ka ng kumalap kulo malap dambel kiko akketeyac dambel kenye ne Miriam ne meko lo kast lowosan desi besko nge faga chi bevas met tamle sibe buya japangan kumalap the Mr. Dolenchubangan kulo sutsenchu kulo afate dapat kuwang bangan Kaya Kagatiak long la uns kongen nakatwa mtok sak when naging madashkeo Diego el mogulo malap kulo Mr. Liban uns kongen in kashagat penagim makat matayang nageo battle rhythm si makatashke ngayon gain kadin de loose side ki kapa si magat tagain alu rekmagin gastan gat nga nagi righteous living in kashagat come as we are na yedan gat flat lash in kashagat ki mula gawa panangaro ki katakas magatip sila ke unsugo ma yak lepe sin dalik na dal mask
kerestan nge finena talpe finanyena mga inkain kashagat kadinte tana alum kayo na nakialu ay nas akwot silas nakimasi magat ita mo payok si bemita akwot naki lensyo kamol mapatpat napanay ngarangan wiko min kain kaksakin mit wish matagangi kate tagay norela announcement si luo nakade fast nakimalutut ma ars misingiya siya Mr. Lipan la kaksakin kan plasikati akin siya uyikat kimalutut siyangan alam mo mata ko kelu koren sapta si basto nuke singal akos palo Lipan pangain akollah mo mute Sisakaluk. una Pangan marida, lo korin sapta si fos luna kesing alakos. well klamalap manakilin kumpe damdal rose tan mautya ke belsinge klamalap kita kaluman wimat wiyash nge so benek finan guam damdal kimye cherson lu klamalap kita kaluman mali kum fakulo damdal kiye ko Ibrahim akketeyac kaksakin God akketeyac ki kaditala me sudden ka passing la tamlel lenne Jonas am guldumomo alena me eurela pe nakanla eurela pe sapala kanin mangan kewa na nagigat akkelim yipel na kewa makat pabel kali akat ni kesla makat ka na raw pakat ka pray kaksakanol then ka nakfushashi ingenik mamakatash kaya na Mr. Dalenshu gulo kita kaluman be gulo malap ke Shenry School jikum kola ki Shenry akketeyac kewa gulo malap Banga damit matago nemeriam yalingal siye rit fos nanem senge anaging akkelemia rit fos singal daga surmise ya malutu da amasi alena woke rit fos apa me katutela kastan gat nge awiye pen naklasha nagyaro yain me golden years lasha kat pabel kashikat katingan alena focus ki mas mayok emit pagatin kain karas na rol hindi ta file si fesh diki manos findigiangan para katamat la siya nakanla panagastan ka talitagan kashikat tamdal kenye Charlie glomalap ki takaloman aslum pe wimat wiashke binganalin kadin kain me sisin chicken gastan god ushka ki gastan god ba kigataga na kaya lame ashirosh manil fakki ay salam alme koshmo gastal chicken flok no yorol pise kalme papel si makatip shelal ka ana sien ma me katip shelagastan god kat me kasakir klalam dok na orek main kat napan gat kaksakin lahat kain aso yesing mat kan da wiowos katchel lutut kun nagastan kat mo kain na o akwot silas nga din siya kapasing nakimol mabatbat masing nga mo ala na yokshibe ka din kain sham kun agagat le kadino kagat le gastan kat tiksina usyung ga digi gastalan gashagat kayo ang anakilen kumpe tamdal prokila Nathaniel global lab ke kalaman be kaksakin kom ngan bain kom wi kom be madin siya wan kayo Mr. Lipan ngan kain chut pela kom gasta ka din ski monetary be me mo from duman nila ka wala pe pangaklom ke belsi ke bat fashionable Kula malap kaya kung aul katlap pain matlas na kayo wangi. Wikom na in akyok ke Srui lalap lash. Yot na nasingkat ke mo lash. Kaya aslan met na kayo. Kula malap tigin. Istak lang ama pel falsi gadim daw pe fashionable pange Mr. Lipan ngan kain me ama wengen announcement yok level leo financial announcement yung mga sapin na akademya nga ten akademya pat fastage melutut masan Muna yan palingin na kate mdok transition ka din fast na met na ke ikestan ka ni last ke melutut naktas wikat
Fina mo assume kung click ya like share apa na kum me kasi nga begadin kain interactive ki magadash kaya ushain tam la usha ba yok spend ka nila siya. Belginge usal Mr. Den dok na kolgat falege proenike na akfashiyen melutut mars missing ya anjit be Paing goes na go aklamala still bad ka true kaksakin gat ke bela kulo malap ke o yeno ke magat blocking ke phone che takan ke the two ten chinge ko time zone ma mas kian langkalan pakuteng yokman gat ma wikat na fashion ke pelching got sano floklan lame wan in pangai priority large with lalfun naro Roy Larslin na ke wa akfalati gatlin na ke wa yokshu begadin ntana remain focus as much Christian ka mit lalfungi na at the same time gadin fakak pe Paing wala na singa mit flashnin ta kana ke akollah tapan floko na kaday ni na mit na ke wana ke o yesing katikain this is not a one-man team in a community effort in a church na kayo wa matlalfing na kayo wa shain mukwila ke o yesing na si o may na kadin na tagay na fashion pang pagkadasyon na keng roy means of communication na lash na sin God ay litatari in a lash para il na relatari in kenekin mol so kong tako akademic ye 1,000 years na fin shaksin Calvary kel Jesus Christ el tagay mo di gatla nagay ngay proy Kosrae ke yok terok tanap nas we abroad. Kada ke met na ke walas Kosrae na ko na ke floxing. Te makada ta kamtar inche kus ma ke mang mo masing ba yok spe met. Nga awi koskata ingena West Coast auli me koskata. Saplik na das nesat na mutulpe. Na wala ka tagake met kol papa ne ingena kadin tak proike kalik natos masat na mutul ningin kadin na kan proikat makai na bagan proteki metlash na lusietari oyen protection cheng pangon lal kat ngan mataling kat kai si el Paing kat inikas pekas mo lal tagadin niya na pay kalim yen kaslal in karangin katliki oye lost si mafela singaske. Naro proy si makadara ngayon sin kat na kayo wento ni proy. Posay kita ka yok tasok tanaknas. Kat proy siaksin God. Lenikas mana kayo wake litutang siya nga ko si makumaskengan en kumaswayat. Kadin ka likiyac kala me kulacnsap ta siya. Foslo na siya lako sa kalam niya.
Katinin na len wikat ke belching. Napnas kat broy. O kat flek na lash. Kom kat moulje van na lash. Wangin kat wana kom. Kom kat chima sham. Eke lalmet med ek ka mana ke wain ka sha fellow rikle. Wana Genesis sakta si fosya kalimye. Kom create mana ke ke kas molum. Wana son sakta si akalimye kasa ikle. Kom mana ke warikle ke kas il naart na mitten. Ja mana ke warikle. If in the kas if I wangin ma warikle. Kasa ikle man mwet wana fos snela ko kalimye. Bagat kalim ke Genesis ni ke Revelation. Shamon masifan lang si kaulum na siya shmeta. Kumak fon nila masingen ke kasa iklaman mweta ke Jesus Christ. El daga matang la kayo klal fin fellowship. El surrender mana kayo. Maulal fin shakshin in akostain na ke plans of salvation ka redemptive work si makum naaki amiti umralan ka sa fel. Kasi pinlang si kaul lom na siya skaisi. Argat taga na ke pelching ay tala wangin na pae kat wana kum kat flight le si fan nalash. Siya matayin ka sa ngay tiliya mana kayo kumita in siya skaisi. O kat flight nas furokun in siya in align na ke lang si lom. Na ke oya lom. Kat kaya fi malap tangan mo min wikat kay siya. Iges la in siya nga na siya nankas. Awiye. Mana kayo na fin siyak sine. Kating kyalim ke lang siya lom. Pakutin yoklom na siya kay siya. Nanak manas magum na siya ke maulan mun na tu. Tamasi magum alike desire lom na sinmet na kayo pagadinako lang na ke flok siya. Lal Jesus Christ mau makalim niya ke siya tesulong ka sapta ako fosnil tulong ka siya laliko. Laim Jesus matlang ulas siya floko. Wangin mwet ito kumakain na ito. Na ako la siya fun na pa kung siya na siya. Tarifin shaksin ke wan na tu. Kadin fola olya ka lalal fungi. Lalda ka misya molyak ke makuluklas. Agat pang na siyong kaksakin ko makatflat na ke belsi kung siya belsi na siya. Kadin ngat na siyong inproy las. Lalal fungi la chisa siya mata lepo la yung el intercede, el mediate, el etta tari makat siyak siyong. Kagat in fact, lalal fungi la kumuikat ke belsi. Kumpurong proilas. Agat mutawaek inge na inge fa malap na si mukatfla napnas akfusashin siyas tatalik natas na kayo infalok. Infalok fung yang nagkengkanikin mold sa kumamesya na siya. Yawan na to. Napnas katflat na akfusashin siyas. Flocking gat kapelching a long proilas. Wana kung long proilar denil. Kulacnsap lom. Napnas long proilas kapelching. Akas makinyegat. Lakat teta flokman. Wan na tumatlang ulas. Or wana poli lakyalim. Today is the day of salvation. Wangin. Pelche woli ki masingingin. Kadin flok na ro. Kagat taga pro etweni kapelching. Katalal fungi ko mukatflat na makiye. Pelching.
Tarin perk na naklas, kadin akketeyac siye, yala lalfungin las in Jesus Christ. La oyalom na gawa mamakiange, taga ke pakoten langkalang yoklom. Napnas intetu in wikat in pelnarewo. Taga din akketeyac siye, kemanas las kai siye, kenakan na las kai siye, ke oya na gawa, kadin taga asap lagani, proy, usak na yurum ke belching. Ito la kumetopuk, metlalalfungi. Katalik na tum kumlang chika to katflat na sibakes makinyagat ke ipsingat. Kat proy kaksakin kumukatflat na mtawaek ketlikshik natas nga. Kapas simay na kadinu para fasha as parents. Kanititlik first natas nga ke kas molom. Talosin ito pain ukala ke mapayelom. Inchuk kumin bel na kayo. Ragat proy ukatflat na namnas ikuipikat. Tagadin royala kelom o yelom na kayo na sintalikshik natas nga. Talosin kapkapat ke mapayelom na kayo na. Kat proy ke mat na kayo walas Kosrae ke belching nga katflat na ito na. Platform si maki online. Intagakes makinyagat ke. Wala na lom lang si kalulom na siya si. Kat proy ke siyawlas na kayo wafinan Kosrae ke belching. Kosrae kam tasya yanan Kosrae. Yok na ke pamphlet mars yun. Matsyawk lang alas makumpang na ke belftoto sumla. Na sibakes makinyagat. La yurum wangin mi siya. When gospel alson sa tatuli was singalon ko sa kalim. Kung promise na siylos na kayo sa lalalfungi. Efat mi siya fay ismul mapatpat. Aragat kaksakin ko lalalfungi la akwak na kayo mam. Eis kaya matsyawk lang alas nga mataga kaya lang si kawulong. Kat na kayo siya lala in siyaw las nga inakes makinyagat la. Pang siya nga isyunmat na kayo. Why na siya tesong yung sapta ko fosingal tulusing lali ko sa kalam. Mi siya lalalfungin Jesus Christ ka mo lalalfungin Jesus Christ. Kata utakyak walal siya pel siya kung in control of. Naranap na siya kaya siya ulas na kayo. Kaya pel siya siyam tayo asor lalos. Akketeyac siya be awian na naklas. La yurum wangin mi siya. Mol mapatpat. Kat siya be proy ka mat maslas, mat manas, tayo manas lalos ke belching kat flat na. Siya be akketeyac akes makinyagat la yurum wangin maupe. Kumpa master of healer. Wangin makumtikan. Tiorella. Inoy lang shalom na manas akketeyac kem. Manon manaslas ke belching. Akketeyac o kat flat na long broilers. Ay siya be kaya fe malalap ke belching na manas flocking kat. Flocking kat na ke oya wala na lom. Akketeyac lalalfung las kay siya ke wan na tum Jesus Christ. Flocking kat es la makuluk las. Awin na naklas kita kadin akula na ke floklom. Ka floklon Jesus in usla met lalalfung na kayo. Layla kaksak broilas na gawain sokak na room. When na makaing sinasum ke belching yung katfletan. Yes, God, when I got through your son Jesus Christ. When ito las kat fatotulay mana kayo. When Rome saptatuli foslong tuli akalim niya. Kat na kayo kat matkuluk kat fatotulay na kayo wala na lom. Ro, pakotayin yok lomin wikat kay siya. Lang kalang lang si kabul lomin wikat. Akketeyac akes makinyagat. Kaya wala na lom kaya lang si kabul lom. Kat true malap kaksakin kong proy baka mat ko las na kayo. Dahil kaya siya usisik siya lalap las finan Kosrae kasyayanan Kosrae. We be leaders las kaya state, local state, national government las. We church leaders las na kayo. Across the world.
te Kosrae te kana Honolulu, te kana Seattle, Texas kat broi ke pastalar na kayo. Ni pastalar, we tikinis le minister matlalagin na kayo. Te kadin tu compare ko in fact wala na lom na sin mwet na kayo. Te kadin ako lang na ke follow. Na manas ngam lomin wikat kay siye pain kat ke pelching. Te kadin kaksakin kom ke ngon mayan kom kat ngon siya. And that is the only way we can worship you in spirit and truth. Argat kaksakin kom ke mana kayo proy, kenen Jesus simit lang laskat proy. Amen. Amen. Kilo malap ke etiketa fast na meta, namnas kan nis pepela naklin met klas mataga ram lang Tamlig westa, kilo kaksakin kat ke mular, sepel na kayo kilo na siwos KahsInKol staff ke tuin faculty kas matala na akketeyac na kayo matalat. Kilo malap tamlig westan, ke belchingan ke kas na wuwu mam taga akketeyac at pe kasye tigin mekil tuwo kilo kulacnsap kilo malap kasin akketeyac por kilo Nathaniel tuwo kilo kaksakin kat ke mulas na kayo kilo malap kiye koy prem kilo na amagat liye shafla pet asi Thompson finen Alabama. Kat kulo malap ke proilan mat na kayo kada tetuin kaya fe malap to proilo wasan ning tetui inakay kat kaisi. Mat plus ko sa na kayo. Tagadin stay focus na ke oya may nakadinas ke. Pero rhythm si magat taga di may kek lagadin taga wiko was len na kayo ang ako kulan na lan gadin akay kat kaisi. Akes makanyekat na ke flok lan lemo. Pangai focal point si mainan taga. Focus point, pangai priority si mainan assist na kayo. Wana nga kaliming tigin tres kalilaw limigos ko taingin. Siap click na tayo nga siya na mutul. Tamakun niya smit call line taga mtak proy ke click na tas mo. Mtak na proy na ingin nakataga ako na kanin loing na ke kas. Inakayekat. Kas lang ngay pa usi define compass si may tirakikat kadin weave in and out na ke loss si marsh finfelang. Na at the same time kadin fakat pe wala na lal may time taka na ke langkalang pagutin kanigin mo na patal. Ito kan mulikat na kayo. Na ingin na kaya ako mulyak ke oya walang Jesus Christ. Kataka remain focused as Christian, kadin proclaim gospel siya. That's the rhythm. Monday ke Henry. Si petaga inoy lang silang gat kataga next week Monday ke Henry. On and on until he show up. That's it. Bangay oya siya. Pero rhythm siya kadin on and on until he shows back up. Paano nga kapasya na nasya siya na. Pangay oya siya mataga ke popolyak sugo ke fortune siya ule. Lime ko siya akula, lime ko ten. Na may luto siya na siya popolyak siya. Papa na taka na ke tamtay luwa. Mary elsom namta siskel Jesus. Martay nta ke nien orek mo kafufo lan fel. Papa ngan siya shawl na woman taka kas makanyikan na ke rhythm siya makatinga na nasken. With that being said, katsum na ke rhythm mo, inu siya slide. Inakayakat siya, kay siya, katash ke unit aktolyo niya na, magkisya yok molo, unit aktolyo, magkisya yok na eniyan wuklan. Abangan me unit siya makatagat, akketeyac mante, at interest ka likiyac, alu o sivit pa flok niyak, isra tolyo, fos siya nagawan gosh, na siya pa singal na kasingal tolyo. Katash ke, next week, lesin shafla na katsum na ke, summer quarter. Abangan ki taxi na ke week niya, mat na kay wiowos sala ke kayelos no phone, kaksakin LEUM God, mayan or main akia pelang lan temple or sola. Silberiti, mat na kay wiowos Elos sala ke kayelos no phone,
kaksakin LEUM God mayan or main akia pelang lan temple sola. Na sifena ke siya pangen masyai siya pelang sasya. Extra tolu siya na ke on gor singal na ke singal tolu. Mwe Read chipe na may taka na ke weak phone singan pa. Me aluo sivit na flok nyakyan. Aluo sivit na flok nyakyan. Na kanon weak siya pangen. Masih mak green lengan pakai taka akketeyac ke pelcingnya. Tapi kaya akketeyac siam tol ngol si pekolosya sapta tolu for singal yun na ke singal litkort. Tu tang singe kayan ko marswayan. Luo koran siye for sinal ke singalak. For luo na ke singalakos pa malitiya. Na pangan me sifac. Insewowo Elos siya Pakomuta. Akketeyac. Insewowo Elos siya Pakomuta akketeyac. Pangan kanon witchingan, oil lang silang gat, katagal na kita stuff right, they close out that week, nakachi person na ke witch siya. Pangan readom siya, pero readom siya pangan. Katagal na okya, la long cast lang gat, kadin esmak na ke flok lang lemo. Pangan masing, wangan masyaya mayok siya. Na cast lang gat, magay na pagay no siya, focus sila siya, kadin siya na masyasing siya. Te fashion lang may, te akwak lang may, teorik ma, te oyes, the government, the oya shaya, oya langkat, maganda pa yung siya din focus na kemalangkat. The social gospel siya bang, is straight up shal and Jesus Christ, maganda pa yung taka, ola oya mga inline, ako kat na nag-flock siya nga. Paul siya na lakkalim niya, el matlutut siya met, el malkan na managawa, masifan na ilke long pa, Jesus Christ crucified, when pang mas mau siya mole. Mi siya molyak lang Jesus Christ pa la makuluklasyo. With that being said, katras na mit nage, me, lasinim tolu makatusi ke mantea, pangan nga likiyan na tisplaya, man kumukain si basong ruwain niya masing usi. Na pangan iplu ma akketeyac kiya. Masing mita pangan, fos siya nage on course, na shafla siya pangan. Aklu. Now, with that being said, pangan pero ridam pangan no yeshi mai taga inikestalin lasho. Metiket fashion ke majutu dangan sibe akilen met matagal likiyac Elos. Ne? Chen arsikilafa tu wana shumtel praise the Lord. Amen. Kulo malap. Na tamtel tamay tu wana shiwos kayawa kulo kaksakin kat ke kachivil siya sin siya ke pelchinge in long ke kasmolon kat kulo malap. Na Shepe Lani Lisi Magana, Amen. Kulo malap. Well, kat siya spelling tuwa na siya was kayawa, kulo malap ke aslan man na kayawa. Kata ka usik kadeshik background na ke Koren, nakatu siya ma-read siya read lang na pray lang nakataga akketeyac toto, nakat fashion league. With that being said, kataga di background of toto siya ma taga ke luo Koren. Pangalata klulad Paul na sin Church Koren. Church Koren il da ke for fashion missionary trip at luo lala fin paye. Na el somos la ta siya meta ke roughly between 55-56 AD. Lata aklu siya matram kanya ingayen scholars kamit wana history academia tashimnen marslon 57-58 AD. Lata aklu siya baka data ka tram kun. El tamata ye enchi pang Macedonia, which is located northern part of Greece. El matawe na ilchimus lata akluolal na get church matalal funi Corinth. Corinth is located on the southern part of Greece. And Chipangpang, ka province Chipangpang, ay Achaia. Na Corinth pa capital city lang Achaia. So background na kalamya po matay lang northern Greece and Chipangpang Macedonia simne
Corinth, which is in the southern province of Achaia. Nagat di shamshama akalimila and Corinth moral composition lan city Corinth sing like mawo Elos around kuluk naupe. Morality lan city sing upe la kuluki. Example, temple sing a luan mo masayat like 1st century. Pagan temple pang. Si temple ngan au si prostitute. Prostitute nga female, male prostitutes. When I know like may kakaikin niya na ke oye inor makulu. Pero attracti pa na city singan may tayo taga na ke city singan kayam de tui. When port city siya arswe, may nga ne kalmatil akna ne taga de tui som na ke ngan. I think at least na Belching Rome pa city singa nanye Rome na Rome itayak na ke dalali na ke katpakantin politistic kanin katpakantin by los alu na ke narata effect leaders Rome Empire to effect pa na city singa na I think at least composition like a population chilan and Corinth would get much get 700,000 people. 3/4 of it slaves. Slave Paing Elos. Now our city siante she's like a temple lan katsyang and magana ke prostitute mga na waiting slave pa naktabesiti singan. And of course, akman ito kati park or a miles long na siya cross zone. Na in church singan, politaki yangan, lata siya aklungan el simuisin tifenal chifena, menash. Sham kiki up to rectagal pol. Akalim mo el me false accusation. Sometimes you get one into attack like a character lalan. She'd be integrity lalan. Tal might not do yak line. Last might do yak nike church and akollah Paul na sin matlal fungingan. Aro Paul da simus yokin chim silalingan. Sima yok shupen chim silalingan palen. Like a light aklulan na sin Corinth ngan pain len tifen el teshit be akaya matlad ngan som niki luti kiya plan mek ngan na pangan focus si magade aske ke malitut sing to matal fact kel bolingan elmo tal suman mail elallen chefala el being too proud pangan si accusation marik na si bolingan si be akademiak mo el self-serving el chuk na mo na siya chifena me el denain el untrustworthy de may ta denain na lalfung so el being so proud self-serving untrustworthy el inconsistent na ge oya mail fact ngan pe may ngan som kya pala may din in church ngan may ilyak na ke church ngan som rela false accusation ngan na siya kel ball na ya ball il chimisla da siya ngan tifenal takade talle som man no fon na mang da tuina ke sapta siya foslu na ke sinakus kadin lie me oye siya mali mutawaek ke tifenal ngan elorit makin mail kayo klan nganin akal na si matlal fungan. This is part of the deal. Matlal fungiya, even pa ikatlal fungiya, kaya ping persecuted pa na. As part of persecution, usi ka din si pa-flock na kaya may source si may akay lalal fungiya sa ka din tuna, kulacnsap, remain as Christian, kulacnsap, papol na si may akalamika fosal kus na kaya
singal siengan. So inge nagat lila el dalfak pamoy mentally unbalanced. Papangan siya oya dalfak. El laman lalek leke oya lal sifenangan. Sige nan gaen koren Elos aluna ke matrolala kain katsayangan. Okeral lie likilal pol ko oye dal longol polingan. Dalmo mail ko flan nie lalal fungan to mitngan to lalek si bangal ko flan nie mail lalal fungan. Na pola daga tifeni pe mangan ke it's not what we see. Faith el te oyen faith at ma katlia pa kat ligalal fun ma katlia pa katalal funia. Pola daga simuspek ya katalal kalalngan. La me fakek pa mo el tena preacher pa yeshe el tena ito oyen preaching jenga incompetent preacher si pa yok ma fakek kulukel na rangin la el taga somosla mangin taga akketeyac me matlal funguyal finan koren ngan na vingat li for shame ngan na elalla akien galam mo mashi lashkenge matagarun kat me te matagaral pol me mananash aqua guitar ke langchilan god na el taga tifeni kulacnsap she lashkenge la te mamay tau she o mashima tagarun kat shimarela inkasha fel statements ko na mit ke letak luo sila nashin church coronel taga Marshall Paul siya might sap lan Christ Jesus ke langchilan God. Marshall Paul siya might sap lan Christ Jesus ke langchilan God. Katli salite introduction ci mal daga likiyac ke oyen kulacnsap sila ngan dana el sum it up. Paul might sap siya lan Jesus Christ ke langchilan God. Pangan el introducia inchi back kalimia mo. Paul sinama the Catholic line church made. Pataga eklekesh ben lankalan yoklan kat na sil. Ekalala daka el might sap sila ke na si ben langchilan God. Nakada some backtrack ya Catholic na ye Damascus. Then si bekalye matlalal funingan. El chimus manga using his experience ma God miraculously convert him into a Christian. Meta ito oye lalinga. Ito issue lalinga. Oral staka siya na fact. Paul si meta. Marshall Paul Sasha. Met saplan Jesus Christ. Ke lang silang God. Te Paul si masom. Alle fine tune himself na ke oye lan Judaism. Na ke masa ma. Paul si ma. Taka ekle inge na kes ben yok bakot den yok lan kat na sil through his son Jesus Christ hail pasimus la ta singe te mataka run mai te akwa ki run mai ataka run Jesus Christ God nagat la el sangpe tomote met kulacnsap wiel tomote likiyac ke introduction jilangan Mwe Read in lalal fumi. Tomote, Mwe Read in lalal fumi. Nashin church lan God in and koren. And nashin met lan God nukewa. Apan na and akketeyac. Pangan city sima. Province sima. Southern province sima. Koren pa capital city. And matay lang Macedonia. Northern Greece. Zoom na Southern Greece. In that vicinity. Akketeyac. Kokoren. Aklu el taga pangam tawaken me Mwe Read che ka me lutuche large machine na ngauche na ke me screen na ka trete la na ka pro ta pangan background che ta ka na ke for shimit ke lu koren na ingen na ka dasum na ke ma lututa
siam ta ke foslu na ke singalakos na ngausin na ke screen na marichinge ka dritela na broiler ke na ta ka ikwe na ke ipsik ma ito ka kengan na suya ngan usie ma singe na kos kan ye wel bange masha Marshall Paul, she met Saplan Christ, she just killed Langchilan God, a way up at the mote, met version lalal for me. Nashin Churchland God in and Corin, and Nashin Metland God, Nagawa open na and akketeyac. Na maluto tala ta ka fos lu na ge fos singelakos. Ars ipsirgakos ma ta ka ipsi me da pang reading a fos lu. Longalang and Michelin as you was seen God, bab at the marsh, LEUM Jesus Christ. Fostol na kay ikos para la ipsiaklungan, nga riti fostol na kay ikos. Layla ka din sangkulo na singkat papa, God, papa at the marsh, LEUM Jesus Christ. Papa siya arulan na pakoten, a God siya kashigat, akwiyegat. Fosakos. El kashigat in may lokalo, nagaywalar, tagat kain, tagat inka in kasha met niye, kekatena may lokalo ma ars yoros. Ke oyen kasha sipe na makadil kashigat ke. Inoena kekat we pays ke may kayo paspaslan Christ. Oyen in Christ kat oye pe I pays ke kasha laplan God. Wason kosh. Kat fin kayo mainge may kasha e may molila na siwos. Fin KahsInKol kat na KahsInKol pekos. E fin fa utokot pe ko na siwos. Ta kosin ka in mong fusarin matangla may kayo pe na makat matangla. Fosit kors ke mainge fin saklasin kos aulena ka kat etta la ke kos we pays ke kayo klas kos oya pe I pays ke may kasha na shish. Pangan ipsi akluwa fostolu na ke kos. Na fosal kos na ke singal siya pa ipsi aktolungan Metli lala kat kena akas makinye kos ke ma upe siya kat tapalakinin Asia. Matuar siya flia ki fesh alina yok etoart lena. Aragat falek finsak na kaywa las makade mol. Kat non ka makade misya tasak tamayng sikyak takat kaintia lalalfungi cash sifena. Akadin lalalfungi kat makena siya akmolyak siya molyak met misya. Fosingol el molikat taligi may shenchen paspas makade kain misya ke. Ele fa sifil molikatle. Oinge kat filie fin saklasin el ta ele fa sifil pe molikatle. Wana kos oya pe KahsInKol ke proi lowos. Oinge proi paspaslan mweta kaya fa tupukyak. Akadile fa Insewowo yakad. Mwet paspas fa sanggulo na singkat cash. Aksafiye fosingalu na ke singalako chakalamyang. Kat sivena konkin la ma kat palakin in siya sa akalamila oyen mo large fin fella payen na siwos yamatan God. E yot na ke kat tamatain maslowos. Kesben kalan kalanglan God. E tia ke langmet matlan mwet. Takat sim na siwos ke mas na kos kain riti akalim ke. Nga fin sa kos inaril na akalim ke. Kos finne son naril na akalim ke inge. Ta ke len lan lem Jesus. Kos e fa kain Insewowo cash. Wen na ke kat Insewowo kewos. Na pangan Mwe Read. Foslu ne ke singalakos. The part of the introduction got read up in a fosse meta in the akalimila share Paul.
El somos na Marshall Paul much sap lan Jesus Christ ke lang silan God. Met kulacnsap wel tomote. Pangen for shemit ma el den a part of kuno konchi na ke wan senga daga tu she ben nine sangak yokye me background chi magatiki ke la ta klula. Ona ga dakal me aga trita la foslo na ke singla ko singena kat pro sangkulo na singkat ke pelching. Na kaya fe malap ta le nakate na shish. Mashi mai na nakate ke na ke. Si dakal me si fe o metigat pro yo. Insewowo Elos se Pakomuta. Akketeyac God. Insewowo se Pakomuta. Akketeyac God. Kat pro ke masinga. Olem kat flekken na. Kat read thai gas molo. Kat ita oana kalmir la gas mol. Kaslom tigain som follow pushe. Rogat kave malap na na si shungya na kat kai si katin allel. Ita lie yokti gina gay wakatin molkin la lalfungikom. La makumwala la kaya kom akfashi. Akhe kat kai si kat pro KahsInKol kenin Jesus simit lang was. Amen. Amen. Well, ipsi eme dapat ito ka forsak lusingan. Wana kadak kalim yung Paul el mata norton part of Christmas in akketeyac lal fungdel. Kel mata long nus na kuluk mata ka sonol akalimila. Wait ngan som fakal kulukin in church korenan. Taling kankin manel temetu di bayeshe. El incompetent as preacher. El so proud himself. Me el self-serving managawa rangan mananasil si fan. Nagat kain dana siya 2025 kagat read di lal Paul nga gat li conversion lal mal gas na Damascus in muni pa met Christian nga gat kain nila that's false accusation. Met nga kulukil na Paul magayon. When tayo kel Paul pelchingan la el divinely separate himself keshupin ngon man God wala len kulacnsap singan. They're trying to shoot the messenger. Messenger singan sisisakyangan met ngan siya kuskin mangan na may false accusation. Why not na siya Stephen? Stephen is sisisakyangan matan mesikya na siya kat ngalil na nikel misya manil tuku sisisla wala naman kat kalam. Srui la bitch siya gan kalam kela papa na na siya 2025 met Christian na kayo wala naman kat if in our share fella siya. That's just the bottom line. Makayo kita ka syunggat kaya oyeng. Na may Paul lata ka, ilito kam tekstamon kaya fostoli fana kaya course siya alikos na kaya singal siya. Kaya ngan, may wo siya. Na ito ka na si komo siya as Christian kading kalam kaya this is not a walk in the park. Mo, arch bel kadesyon, hardship, tribulation with a small t. The tribulation siya mapole lakalam nga te eschatology got seven years of tribulation siya may daga from kinyak ke fakyak. Masima pole from kinyak ke from kin kayo ka tribulation nil palang it's for what he's going through in his ministry. Na met Christina ministry la como ears na may tu yak line ka ears oye may daga fungul oye lashin ma pole or ma kin tribulation ngan akketeyac el si ba son flok ne ke source me source shil or me ma si equipel lantuna okay remain as Christian in fact line accusation ka false accusation mataga na siya ngan pal chimus nga ma siya ball with sap lan Jesus Christ el ke lang silan God Kailang silang God. Sige liye masingan. Mo, Marshall Paul
mwet sap lan Jesus Christ. Ke long silan God. Nga kung with Krishna, we need to be in that same source. Kat ina kan claim mo, kat mutawaek lan Jesus Christ, ke long silan God. Na fella siya ko flan tram when kat being equipped by divine appointment. Te mwet pa equipped God. Now with that orientation, we expect that tribulation is the line kom. Ears metin lalal fungia may tuyak line kom ben. Pasikyan na siya Baltimore mange. Pasikyan na siya Stephen may anwaki. When our self-righteousness, our suwain kulacnsap mo, our was lal dal chifen. Ars oya lal dal chifen. Mo masinge polil ti akkalawil taga akkalami mo. Grace by lashking. Temu ko ako klan may tapay lashking. Grace. Pang gospel si lashking. Na expect mo enwak fungulya ke. Del chimus peke kapin me like asing. He went through a lot of tribulation. He went through a lot of slash. Enwak el beligas. Ukokil beligas. If I enwak when it fact mapayalan God Jesus. Para taga introduction siya ke second Corin na taga siya ngamit saplan Jesus Christ ke lang silan God. Lagat ka impose siya nga likiyac turn ourselves lipan pa kung sap silan Jesus Christ ke lang silan God. When if inkom kung anointed by the Spirit source siya kung asyan pa ngan God inkom. Na vin kom likiyac damit kulacnsap mo siya nga. Sampram akong svena kasensiyagi. Why source lan Jesus Christ si mamulyak kelen lenaktolyo. So kak somnan ingasao, mtakile pulayot. Kung nakawan ka sa fella pa itak yung nasin kulacnsap siya nga, man pa polil rin makin. Sap lan Jesus Christ ke lang silan God. Na if nga takam tan siya sampram mo malak pa ma siya na I need to go away. When in Jesus Christ, sap lan Jesus Christ, fakak lan Jesus Christ, ke lang silan God. Ke lang silan God. If in kadash ke masingan, na ito ka tribulation na kayo kadash ke, we are being equipped. Ke orat malan nganing kat kay siya, le comforti kat ke, o yan la kayo mga fact na ke, para ito kay kuya ke. Paraclete siya we kat, equipped kat in tuku. Kat te som na ke social life gospel si ma ka me gospel si ma Rick Houston text again ang si pastor Mary si or Houston prosperity gospel social gospel ka dito ka Rick making gospel si ma poli lakkalan mga Jesus Christ crucified shan Jesus Christ makaya na ba ng sampram kinyak kamalan God. When Jesus Christ magay na pa kain siya mo siya makat taga ke Paing mo siya kat tesum alien siya agat taga mata me broy siya nga taga ke fos nga lo ipsiya tok nga poli lang ngayon na broy lan na kayo nagat liye fos siya met liye na ke factual pol na ke fos aklo pa ipsiya met makatash ka na Longka lang emisna na siya was singkat papatamar LEUM Jesus Christ. Silpan na taga repeat ya ki source si mataga ke fosimet na. Sap lan Jesus Christ, lake lang silan God. Pange o ye si mapolil introduce ye in kalim na. Di maalal mamang. O Jesus Christ ke lang silan God. Singkat papatamar LEUM Jesus Christ. Pataga usye introduction jina ke foslu sila shimit ngan akalam na pala. Inikesla al Paul ke inkayan ladala nga eldaga salutation je introduction jina eldaga lenaki ela. May lashke te mala. Mataga inkasaw me. Ke orit malan ngani nel.
Ako may weapon na. In the same defined may direction ko source siya mata ka ikwipiga matlalal fungi ko siya papinan. Oh, much sap got much fakak like Jesus Christ kelang silang God. Na ito kunay lang na phone na man-made structure ma kat di ma asin futen orit malangkat mising niya. Evin kat ang source siya malal Jesus Christ kelang silang God. Na ito kati kunay lang man-made stuff matagal rala legalistic stuff me in church slash mising niya. Poli la kelim me. Source loga malsin God me. Na may kiki at morela false accusation like ke church nga ke koren nga danye Jesus pa sap nga mit sap lal ke lang silan papa tamal pataka ke fos luo singa nagat mit lal fungiyo papa na Jesus mising mana pa sila gospel singan yeso git nga lakos August 21st 2025 yeso git nga lakos la na pa source siya makadurang makin yeso git nga lakos nga pa Jesus Christ kelang silang God. Or there is man-made stuff in that. If you know man-made stuff in that, papolel chimuslada singen tifenel chiven. Met ngan ilyak ni ke church koren an fat moin me el met kulukshi. Being proud, self-serving, untrustworthy, inconsistency, mentally unbalanced, incompetent preacher. Aku luki again, manin me, el shisista ke ngon, el matake mapailan God. Like, what are they trying to do? They're trying to shoot the messenger. A messenger singa taga mo source siya bang. With saplan Jesus Christ, kelang silang God. That right there should already, kung may lang na phone na, oh yeah. Nanakulu kinche kusmars kilinensing antar. O mekalim ke and Koren temple singa lu. Paul is going against temple singa lu prostitution temple nga nalaga prostitution thousand ready to feed the community. So immoralities are in that state, in that capital of Corinth. Now, akong kain apply ba na siya missing? Ever same capital Ponpe. Capital Ponpe. Paliker. Kung na ikada dito na en Paliker weapon na en Corinth. Na ke situation makatlingin na. Ke first century. With kulacnsap singan, they're trying to shoot the messenger. Managawa ma so man ke akulukila. O poli lakalam mo Jesus Christ kelang silang God. Dahil katin sumli o yama nagaling structure yan nage relevant sila nage state of Micronesia o yama kadash kaya misenge nage kulacnsap nage temple ka o yama temple singa luma katli ke first century Korean nga dali like a state of eversemien pia oye nan marki kain fashion pakanten kain oye nan fella source nga daga ke government shani Australia America okat actually nansingan kapas na ke kulacnsap singa mo kat mat kulacnsap o kat kapas na ke kain source singan. Now Paul distinguished himself away from that, saying, "Ngama lan Jesus Christ, mat sap lan Jesus Christ, ke lang silang God." Pangan source singan. One mix up. El din aso may yen siya in fact mo okay, ngas ke temple singalungan, nga kapas na ke mo, masing different. Now, if you got the status land church, finan ever same again.
man got mixi, got dinner, isolate in alle kalen na, got mit sap, got mit fakak on Jesus Christ, ke lang silan God. Agat taga government, shenri na gat som, mit sap si. Ke lang silan God. Na siya mandine ke frete nga som, government. Na shenri na gasom, mit sap si. Lan Jesus Christ. Nga may fakak si lan Jesus Christ. Kaya lang si lan God. Nga piya na kaya pel si mga tribulation tago. Paipsiyak luga da taga liyang. Piya o iya si mga lakawan na pay kala. Piya ako lan God. Piya mas may na kaya dinaskir. Para polil siyang Tiffany. May kikiyap. Mataga mix si mga na uchak na in church. May kulacnsap na Paing ito, full na may lokaloklan, body of Christ. Now Paul should know it. If Israel Paul pa me, chief persecutor siya pa'il. Chief persecutor siya pa'il ke church. E kasos wuni matalal fung meta, kasi ben pakot ng yokman God. Ele kalala. So, source siya ma, Paul ilas ka na pa, Jesus Christ kilang silan God. Pakotin si may takling na sila, right? Tagan na kaya Jews and Gentiles alike. Inu siya gospel siya. El pa siya mystery siya mataga fact mo body of Christ. May body of Christ siya believing Jews or Gentiles alike. Mat nagawa full lao like lal fungi parela munun Christ. Either of body of Christ about Jesus Christ himself, who is sitting at the right hand of God Father. Pangan source siya mapoli or magin in Tiffany. Nagatli 1st century, katli 21st century, compare yan Corinth na ke the same area. Di na ke matalal fungi weird na ke source mars siya. Na paye Jesus Christ. Ke lang silang God pagalas siya ngay. Pagkaturek makin, in fact, pakotin yoklan God, mixing stuff ma body identify mo. Temple singa lungan nga, in fact, tinauchat nila. Oh yes, surrounding my church, it will not influence. In other words, Paul let the compromise source sila siya. Jesus Christ, kilang silang God. Nakamo got beat down on that pretty well. Ingen na fastnament na kaya ipsiyak luongan. Na kaya akketeyac pang. They're trying to shoot the messenger. Akketeyac kadatagali na kaya fostoli na kaya course kadin nila. Yoksubet kadin kalim kaya. This is part of the deal. May kulacnsap na kaya wa. This is part of the deal. Trials and tribulation will come your way. There will be season of trials and tribulation. Expect that. Tamasi ma katsipali source ma polilor makin nga Jesus kilang silan God. Elgan la Jesus katang la tari trials and tribulation. Jesus si fen la kalim mi. Fella singa ko if you can follow me, tasakta don't worry. I overcome the world. I overcame the world. Nakatang na fella siya. So just focus on spreading the word. And expect na kumasyon kayo. Trials and tribulation. Na masing ito ka ba, fakak na pa na siya mat kulacnsap. Masing nga fak. Talit. Masing nga fak tamit na tram kaya. Kay mama Mwe Read. O kulacnsap siya mapoli lakalan niya pa. Jesus Christ crucified. In fact, may tayo tagal nag-akwakwan ka. Na kung long siya, kung tiyan lang siya, long, pa-fakya ka papalyak siya kay Jesus Christ, the source. E kalakin seats nga. Fokakos pa, contain seats nga. As, fok siya fan na ba is, ingankin, fokakakos. Sumli papalyak siya kay sapta, meto sapta siya tolo.
sumli na ke oye shima ito ka kalim ke kayo makadash ke mitlalfungi kating in the back of our mind kating kalim ke la seeds kaslan kada belche yoki ken shia tikan full pushe it will change rock that area up panang when kaslan got mold it's not gonna be in the same shape or form and nakewa kasmola sumsunan we and she gonna alter yaki and she cleansing that's God to determine. God kulacnsap God. We need to really stay focused in putting the word out. Alright. First one course when I summarize here first told you nagi course niya. Laila ka din sangkulo na singkat. Papa taman lem lost Jesus Christ. Papa siya arulana pakotin kat siya kashikat akwikat. Silpen ay follow. Keshipen persecution, keshipen oyan false accusation nga nil silpen na follow ng fakulo malap. Source. Papa taman lem lost Jesus Christ. Papa siya arulana pakotin kat siya kashikat akwikat. Pange oye si may ito ka na si kumkating kalim kela. Papa la kalim mo kat papa kat wen Elos mata inge ngay tilye mana kayo. Tanga ko may ito ka na masi machisi la kalim ke gospel lalson sapta singala ko singan me ko singalon ko singan. Paraclete siya kas comforter siya pamtak from kanya kikekta na si kumkating kalim kela. But I want to Paul. If you can ask your source singing, it's the same source. My source singing in us, God the Holy Spirit, God, Elos God, in the person of God, the Holy Spirit. God ngon matal Elos God matalal finyo. Pero matyo for lao yak lal finyo silia ki machingan ke me ke God the Holy Spirit, regenerate, born again. El paraclete chimay daga we could get small letter T tribulation, trials and tribulation chima poli lakkalim mo il shun ke kulacnsap lal. Tasap te vingat li source chi when nagadakal mi ke fossilu with saplan Jesus Christ ke launchlan God ingin nagataga na ikoya kin daga na ke third person chipam tak ikek na siya kading ka paraclete chipam. Arskatje fan alaman kelaman tolu papa wenangon nagatia fossilu akalamia Jesus Christ kat papa ingin nagataga some texalaya masima shikum singe matlalfun the paraclete God ngon madal el pai ushe akwigot kashikot el kashikot in melokaluk na kay wallash the godin going cash on with nie kikatena me lokalo ma ashur ke oyen cash shipena ma katil cash kat ke askin nan kay singen even God genuinely ta la kat ngan mata lashin kat men katalal fungi a chijel de misha molya ke oye kuluk na kay wafela. Because for the aulia, none can ilya nine God. Na kayok na kaywa magat fale, pasal langan. Ke tribulation ma akalimia nge. Pole la akalimia kayok ilsungan. If in God equipped by the same source ma pole akalimia. Kasha gepelin kayok langan. Kayok lasnge tipena. Ete na may ilya siya na come finga de la source nga week. In other words, a comforters, a divine comforters. Ewan pa na shin. Ewan pa na ilya kun false accusation ma itang na siya polingan. Mat ngan tarik lesh gigom kum tuku ke kasnan kat fakali ko yangan. Mat ngan ito ka na try to shoot the messenger. If in komping
comforted by the Paraclete God, the Holy Spirit singen. Ewan iba na makanmukli ko men kumelalal fungi walay lang on God. God lawikom. God will never leave you nor forsake you. I comfort you. I'm with you. Fakir kemedulong lalgos. Forcing lalgos ng all authority in heaven and heaven. All authority in heaven and earth have been given unto me. Kung nakaiwan ka sa fellow daganasi. Kung nakaiwan ka sa fellow daganasi. Jesus pange. Lasang benako singan na sin matamalutut ka. Mutsap ngan. Ito ka na si kumisingan na. It's the same Paraclete. Kung nakaiwan ka sa fellow daganasi. Therefore, go and make disciples. Utak would call nakaiwan ka sa fellow kunti mataan na lom si mo. Kunti mtarik at picnic siya regular no aso mo. Kung nakaiwan ka sa fin sourcingan pa ikuipi ko mo. Ewan pelom na ge o yeshay. O kusum na ke meshing. Therefore go and make disciples. Go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I am with you to the very end of age. Kulacnsap si Papa de Lashken. Mwet nga sumak force ke false accusation. El simusta ngayon report kia mwet nga report dia mwet nga in kan namang takapan na si kumising. Sourcing ako masking ba Jesus Christ ke langsilan God. Yan na Paraclete singa taga kesben ka disusta ka ngan God. Elos God na kon nakawan ka sa fella but we are equipped with all authority in heaven and earth. Even pangan may if kan tatafalu ke kulacnsap singa. If in an equipped God ke kon nakawan ka sa fella if I got the summer disciples, teach them everything I have commanded you. Oh, yeah, forget a lash get belching and like a tribulation. There, but Mutana the trials and tribulation like a shenchen, nothing else on glance up the fourth year. Like I'm the one going because our fellow you. I'm not going to equip by the Holy Spirit. That's the bottom line. When if you launch on KahsInKol, got a weapon of Paul. Expect trials and tribulation. In the back of our hearts and mind, Paraclete because as we go through this trials and tribulation, it's by week God, Paing God, like a all year ma, it's a line God, naro. Being equipped by the Holy Spirit, not the self-serving. When a false accusation may take na si Paul not the self-serving, okay, when I'm putting everyone before me. Pange reflect, pange masima kume patok la. Kume ngeteng dia, kayo klal dalingan. Lan met cleanse po yung man, kume som comforting. Or it makin ben a source ma comforting kom through your trials and tribulation. So kume, it's automatically kume som ben a cash on my child. Pangorit malan nganing kat kashi. Te sukya na makayo, mga na somorit makin ben a mga inakay my child. Kayo fakya ko maske. Katil katang la. Taga share inakay mo. Nasoor seben. La mas financial hardship, family problem,
situation na kayo mamatagal na ke usod oyama seasons of trials and tribulation makumtaga broy sang na singkat kadilekal na nage mawungan source shebe na pakumataga makinin sang akkaye matpuyom matlalal fungi inkalim kela mo I'm not a self-serving guy. When ngon man katanin nga, kepelching ngon man katanin nga, long si patagay med. Melong si singan, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not self-seeking. Papolilakkaliming. Come or makin source in comforting when me comforter the paraclete is comforting you as you go through trials and tribulation. Come or making pen line sangakay with mamatake oye manaslalos. So the source is very important. Kadin mata align na ke sourcing kalim kela sourcing at na fella went through a lot of trials and tribulation. Nakadesum liye history ke soap. Mwet na matang langkalang yoklan kat or wiowos soap. He went through a lot of tribulation. As a matter of fact, he took na phone na may kaya siya ulat. Na memwet wiyaringan taga mashi kung tarela pangan paflok niya ngan di pangan akketeyac o akketeyac mga uminan na sinsiya pang paraclete siya pa na kat ngan matal siya pa na ma akketeyac kat kepel kat sumngan pakadasum ntasisken metlasken proy ntasisken met wiyasngan akketeyac get definition lan me kalmen lang sising. Manifing at tila, it's parang man, it wrapped up na kes Colossians chapter 2, first singalakos. Love bring everything in perfect unity. Na ifing katli comfort siya matagangan, katali na kaya akketeyac siya mante, may matagan tagali foundation siya laid out. Kaya Extra saptatolju, fossingal na signaltolju singendal. Saketong, asyo, dali, wih. Compare na ke temple silal Solomon. Masih dalingin na ke sure papa mafulok. Masyayla altar siya, masyayla me foundation siya ke temple siya. Dali, tong, dalasyo, dali. O generation tik for siya, dali, matinali temple al Solomon talingan dal soingan kesipin me alu osi be flok nyak makum tagana ke me koren saptalu li la trials and tribulation mangen tagatana shakpana source ma from kunya in the Old Testament na papa na taga hinina na shish ke marichi ke first century ne tagana ke 21st century 2025 na shak penako na kewan ka sa fell in the paraclete ke kat the Holy Spirit singe pa uska dingen na pengkat ke kayo makadash ke fellowship. Now with that being said, kumni evin kalash ke malan gata when na pati sila ne Miriam frok simle Rome saptal ko faston ngol siya fin gata ilwiga cheka in line gat kumni mwet kol ma tafoluen mugiguya siyang tot ke mugiguya makadash ke nga men the source ma polar makin nga pala makin or source land fashion source land government source land fell about our makin masilan got nga wan siyang tot ke wan na yin si wan na rek social gospel ka prosperity gospel nga wan
akketeyac lie tram kin sha ke Jesus Christ. Crucifixion, death, burial, resurrection like Jesus Christ by tram kin yaga. Men pangin kenigin mo so ko fan na may usi born again sing. Born again sing and likiyac aluan sifac mutawaek. Akfelet las en sifac mutawaek pa flok nyak tik na din kat ngege mande kat lige Mwe Read sing. Restoration land worship sing en sifac ko. Kat na fon na kalim la kat pa temple land. God. Apakanten temple siya na masyalan Kosrae. In other words, non-believers. Temple siya nga nalu. May katil man in Elos. Katil asin kat may tulad fung niya kispen paraclete siya mga tramramutin ke fostolo na gay kosni. Kat ngan madalil ba? Akketeyac. Nakadyan ngan ka, akketeyac fakya may tulad fung niya. Kumukan siya na tubukom. Manipan, kung matake met, kung kan siya na tupukong. Kanin faka ba, if in our season of trials and tribulation, God, if in the weekom, kung may yan na phone na pa ito, ba't ako siyam to ngol, katram kin gamante. Phone tong, but in the morning, engan, we the two them. Na Elos, siya lalal fungi. If you come to the life for me, my tongue ask a phone, my tongue ask a phone, my tongue ask a phone to the rest of it, eternity. Nakataka liye trials and tribulation chenge, times of trials and seasons of trials and tribulation. If in wang and paraclete chenge, then man, come Shuna paella force niya. May kan hindi ka mulan mo ito. Wanan force atin mo ito. Siyang wanan force siya. Kumain natang di mo. Messi. Napangan man ka din wan ka mula. That's just the bottom line. Kumain ka yung nakilin. Force siya kwan mo ito. Wanan masya ka atulos. Wanan mali. Yokeyac. Tana. Kaya ko flan kasi ko. When wangan KahsInKol. That's just the bottom line. Takat kain proy. Siyakat naman nas katlan ni gaslan siyas. Kating fulok na jakwak lalo. Taifin kum resist. Deny. Oh yes, matagakwak ika wan nadal Jesus Christ. Nilay bain kenigin mold. So fun na man, I'm telling you. Trials and tribulation lo mga niakko kiyagom. Jesus sifen al fact. Usye. My yoke is light. Bring it to me. My yoke is light. Tana shares matlalal fungiyo. Kaya di pa ngan KahsInKol ko makaya kum kepel kum somna ke makayo ko trials and tribulation ngan. Rek makin pa na source ngan inakaya matwiyom siya ngan. Pata ka ke force gas ngan. Akalim KahsInKol din may lokalok na kayo walar. Takat kain cash o matniye ke katay na may lokalok ma arsyolos. Ke oyen kasha sipe na makadil KahsInKol ke. Me oye singan. Source. Jesus ke lang silan God. Na ke Elos asin kasaungan. Jesus likiyac. Wana or masapta shit. Mat kum sum nigen Jerusalem na ke may kasha singan ausuk na siya. Comforter siya pangan. God the Holy Spirit. God the Holy Spirit. Inoena ke kat EPS ke makayo paspaslan Christ, inge in Christ, kat EPS may kasalaplan God. Kat fin kayo mainge may kasa e may mula na wiowos. Masingin na kalami kat. Kumli. Tekan na bangan matalan kat nakat overcome man mo ayas pa na ilya si matagasyong kat. Kadin be honest with us, man. We're not that perfect, brother. Brothers and sisters. Kati taga may mo. Ito ka pa tangka di ba na we need that. Kadin na kain perspectives fiyan taga sungkat kadin me kadin si pa na follow ni ka source la ka. Mele kadasa nga mo kat wala na ni kat wana David mal kan nala elin sifac kel mal kan na wayalan ka del fiyan na some wick why si maure kat from kan
background gets sam tolngol ke kunokon si kamande mo wo papa na pole la kalminge torn in the flesh inge God the book my craze is enough masing na kalimira nga pa source of creation now mataka infungul kat kamol sila mo kulacnsap sila we need to be honest it's good when it should be refocus kat into ka flock na ka source siya when even kat top mo kat wo one matagat kadensya wala niya malkan lang source siya pa Jesus Christ comforter siya pa kat ngan madal nara wo kat in liela trials and tribulation el putus fruits may tagain akketeyac kay siya kat in stay connected even by son sapta singal megos wana kan memo Jesus pa fine so ko branches na kayo makapas na kaya if amo branches na kayo makapat na so niki fine so kung an e force kaya force e fatemo so the source singe patagan ke o yes my itagan ke trials and tribulation itagan ke kayo mga kading kaun na Jesus Christ is we God a karangin God through God the Holy Spirit in other words in an one force na lars at the same time, kading kalim gana, iarf may itako. Fungul kat negat mokat kayo klena. Pata ko ke fosal ko siya. Wasitok ngan. Arpel polil pan malami siya. Ke kulacnsap sila niya. Kayo ngan upan wanan overcome with fear. Na siya na falok na ke source siya. Pame, Jesus Christ. Alongside God in the presence and leadership of God the Holy Spirit. Our Scott Sifana, Papa Wayne and God, Pang source Shima, Eushe, or Yanaka woman, Akomen and the Mowing, Yot and the kaksakin Shima Gadashkin. KahsInKol, na KahsInKol Pekos. If you talk with Pekon na shoes, the goes in kind Monfusher and Matang Lamako, Panama. Kat matang la. Namasingan. Me woi me katin sumna kya shaksine. Metiki shaksine altaga akulu kya kel fakyak pena mapol el fakyak kelnge. Me shiba akademia el matliti likiyac el kulacnsapi shetan ma fakyak el Jesus el matang la pena ro kulacnsap. They're trying to shoot the messenger. They shot him on the cross. That's part of the plan. Because hindi na pa confused o yama with Pharisees ngan diti or legalistic diti lalos ngan ne masaya daga dal force magtipan masaya. Dal expect masaya siya daga esal dal esolos laliki me leadership plan metro empire of Rome. Insewowo, it's a internal transformation must take place. It's not the external transformation. It's internal transformation. Dapat ka nag order of salvation si mga transformation pedicash malatari regeneration born again. For lauliak life fungi ngon kat iliak regeneration chifig ba mulyak ke ngon kat masingan pa na ikimet pati sila akalam na sila Nicodemus ke son saptatolu. Truly true I say again, unless one is born again he cannot enter the kingdom of God. Jesus la siya ke ngon kat in lang siya perikle min nanas mi siya ke karla na viden tagarin tagal die cross Lie oyelan Jesus Christ. Jesus la kat sivela Jesus la gan in mo lan ko so. Alle to lilian ke level sinay. Oy sam na ran managawan ka sa a fellow reflect yel. At kasi metal at Jesus la in mention. Kat sivel. Nail ta karol litilan matang ni en waki penay. If in kat connect na ke sourcing as Christian, as genuine Christian, kada alle sukpen.
Yalle equipikat. Comforter chinge yalle equipikat. Paraclete chinge yalle equipikat kadin me. Mateng yang mong fushesh. When that's part of the package. Me ngon lan God. Fako lan ngon lan God. Long shengan mateng mong fushesh. That's part of the package. If we are genuinely equipped with the third person in the triune God, Langxie, Hengan, Mateng, Mongfushesh, Galang, that's part of the deal. La trials, ka tribulation, la met nga taga kas kulugikom, taga ara makfak makulug game, paraka ko yan assume, when na siya Paul, we, well, like Jesus Christ, you are connected in that perspective. Behind the cross, you're picking up the cross, you're following Jesus Christ. Oh, Paing, ngon ka di kas kung kunang matang la mo ching. La kayo fakang matangot, liye Jesus Christ. El matang na ke en wakipanay. Laro, o yan na kayo wakom tal. Post ke Facebook. Oh, mati ka rin tala. If I might nga samram, might bro, ka might nga tamday. Bro, love your enemy. Pang masikatash ka nga. Bro, ka might lukalok lom. Long si might lukalok lom. Pang matay sing. Mong fushesh leka din. Mulkin mapayalan God. They should believe pan. Hey. Umel, ko siya sang ali mulal. Nga folok siya na ubemit. Masang akuf. Tingin na kaya alien na pwela. Tako tenyok lan kata kay fin shaksi na gets been long silang na siya. It's not about me no more. I'm putting everyone above, beyond. Hey, tell the girl. The girl metigia. When Jesus Christ right in shaksi na. He put others before him. Genuinely put others before him. Nam ta kam tan sing ta proy. Proy, namna God. Mateng mo for just luming te tu na sin met klas Kosrae. Ars met set na ina follow na ke. Lang si ka lom pang ma ko nas met lal fungia. Agat te som posi ma ke Facebook. Aku luki met lan mo bang o ya si mga sam kin ke proy siya. Nga proy ke yok tanga. Kaya malap met na kay wa ko train proy. Lik na das ngesat na mutul. Kaya Elos lutu tari kat proy ke. Kaman na kayo mataga fin shaksi na kaya wanadal Jesus Christ. Katin flogan mamait lasyo. Na kaya akwak payalal. Kaya akwak payalal asing gada. Matayang mong siya kaya asya. Kaya tilan na nakin well. Na nakin heart. Oye may taga. Agad alam matayang. Matayang musla. Matayang takotin. Matayang langsi. Lara maya taga sunkan nga. It deflected. Man kaslan kat pakadorit makin. Kaya presence and leadership kaya katangan matal. Kaya maya nga, finsak lasin ko sa na ko. Kaya katita laki ko swi base kaya kayo klar. Ko siya oya base kaya may kaso na shish. Periclito. The comforter. El baso rosingina. El baikas mapailan God. Wana inen fo ishit ko in share tan chinga. Tan kakwaklan God. You need to be able to really listen. Na kung di ka listen effectively, having come some government. Na chen di kung taga awsi. May fakat malan God.
It's a way of life. Brain, matayin mong fushat matayin lungs, it's way of life. That's part of life. El tesit pe uke o yan fel. El tesit pe sumna ke mol mata siya. El boldly comforted na ke o ye shima taka transformation shima kalim ya ke comforter shing. El taka transforming God. El taka sanctify God at the same time. El lusia katin o kala ke mapayalan God katin tuku ke. El makay na pa source lang comforter shing. Now I'm not trying to diminish Catalan mwet na ke Catalan mwet. But the human help comes short. Paano pa pala kalam niya? Kasi hindi fria lalal from lasting mwet. Our source in comforter si fun. God the Holy Spirit. Comforter si machisas el promise na sin matlalal from nagayo. Not the akshikta niya Catalan mo at the bangan. That we can understand that human help will come short like a source in akketeyac. Cut the Holy Spirit. Now with that said, let's go to the third part. Me fosalgus na singal siya. Material kat kila kes makinyegos ke maupe siya kat blocking in an Asia. Matoar siya flia ki fesh. Ar lena yok et toar lena. Rakat falek. Finchak nukewa. Las makadam mol. Rakat falek finchak nukewa las makat emol. Kat non ka makade minche. Ta shakta. Inge sikyakta kadin tiela lalfung kesh sifena. Agadin lalfung kat makayena. Siya akmulyak met minche. Fosal ko fosya. Siya na follow akademiyac. Israel Paul fact keldam kulacnsap Asia. El mutawaek. Wanalen kakketeyac matawaek na siya wanalen ta. Overload. Wanain tamot kuya mail me. Kata commentary nga kalam mo wanalen me suicidal. El ta wala upe la kayo klalan el falak finshak mo lamin siya. Nalchipashmakla. Oh, mine flocking you like a source. Mine she be flocking you like a man. The shock the mine is she got into la lalfungi cash fan. I got in la lalfung cut makain. I guess she been a flock. Rephrase much got fuck Paing. Casual leap on the shell taking trescal. Whoa. They come short. Kaya si malipan, tigin tres ka din na pa. God, the Holy Spirit. Right, malan God. Once again, not the diminishi wolan mwet and in kasha mwet. That it's gonna come short. Nake abundant, plenty of source of comfort si matagal. Inka me. True cut the Holy Spirit. El eternal. El everlasting. El pakov shimadaga wanain on one matkan ko nila put a stop on this. Ke fast lan wala na sing. Sige naman ka ipsingen. Kasa sing Belgium get connected na ge. Now, when I tell them, you cannot completely see this. Come more can get when gadash get curse unity saying, university gadash can fellowship gadash can been tainted since the fall of man. Tagadin di wolacna. A claims of this wolacna again
promised land God nage el basor si ma usien in la como kat kan pala kan mo sing da sum na phone na bel che ta ka phone na nge pai na kan xie na pu da fin sa ke ta nga kum ka te da la el wi kat man kat man lal fungi kat for lao lia ngan sing an ta na rin ko el wi kat kas mo lal ta ka kalim he will never leave us nor forsake us. Na kega taske oyen sinful nature singa man she got molgen slowly decay the internally we should be growing. Internally we should be growing. Outside it should be decaying. That's part of this life. The nganar should be continue to shish like on man God internally. Pang transformation singa. Nakataka katlila la kayo pol makan na mi siya. Ngapan na mga mi siya. Nagsipayas makle wish. Mga likiyac and to put my faith in myself ang som nirong God. El pa source si mau si peace. El pa usi ngol mapatpat siyang siya akmolyak mwet mi siya. Ko na kayong kasawa pa siya nga matalalfong. Ko si ma polil si pes maklen flok masun kat nga kat siya pa akmolyak mwet. Kat kayong tun siya nga som na niki Genesis 1. El sam na rala man kawang kasawa pa nga ko siya makataskin. Let there be light, harsh light. Naldagarela on the 6th day, Erela machima the apex of his creation. Machima yokshpe creation. In the image of God, he created us. In the image of God, we should be equipped to source land God as Christian. They government equip God. They show, they make by equip God. They fashion a source of life, the Creator Himself. From the dust of the ground, He formed a man. He bread the bread of life. In the image of God. We can truly worship Him in spirit. Like truly being equipped when ngon got our in God. Like that truly tuku. One mother of Mulkut. The other with fat mud Christian of Mesham from the Joan and Shang and top law. For sure. Measure much can. Oh, how can not giving a good straight answer. Whenever we're not being equipped. Ke source shimay na kadin ork makin insang tiflaki tutuki kaya masika kinyan lang fashion kuluk matakakanaw stalik natas ngayon lang kadin lang tuyak comforty with the source in actual shimay klasa mitigi batle sang tik natas ngayon mutul tik na kan mutul nga aus nga luma Masyenge. If what tingan sa nabutul, may nga kuloy. There's some of the mentality we're going against right now. Ke yelas mwet. Singaw matlik nga sa nabutul. If wala sa nabutul, kuloy sila. Akilan mutul. What kind of kuloy is this? Even pay kat lang sinapaytlik nata siya. Early in the morning, ako kasyak nung read the broy ke may. Na kumsom, imo man laligunong me. Kumsa mungo. That's how you grow a child in the ways of God. When you protect lang the alshangish. Tiksiman, nikaos nga lu.
kung si action parents, even ka naman to, nga kuloy. That's what the problem is. Kat the tang kala, bro, ngayon, sang kaslan gala, we are putting them on the scope where it's easy for Satan to creep. Pang oyesing. Una menchis, Tinawo. Now, trials and tribulation nga taga syungkat kaya kain oyesi makat matalaking ang takat forsyak. Kat we na siyam ng meto. Akat tinataga na kaya source. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nakikat kwangin kaya source nga na, mga sikyakat siyangin aksywasya. Kat siyangin aksywasya when we are not equipped by the source. When if you go equipped by the source, you want siyangin. Right man na sinmait. Kung takakit in please the Lord alone. Kat makayin na kung takakit in right man na siya. Not anyone. Akatya. Every single person were created in his image. At kata wala ka man salay kang katsi makona ka man kasawa pa. Oh, pay makadalrala. Pay kat pare kat leo. Efo ka nalamas force kingin. Efo man nga ng agents na ke fashion, na ke oil and fell di kina source may taga. Usi mo mapat. Pange oye simlal poli na kaya kat simatlal funin na kadinila. When the trials and tribulation that we need to really focus on the source. El mori kataligi may sense in paspas. Makada kain misa ke. El se fal sifin moli. El fa sifin moli katla. Oinge filie fin saklas in el taele fa sifin moli katla. Long fossing out chinga. El molikat la. El molikat. El molikat la. Past, present, future. Inakalimela, el pasor sin mulching. Kaya ukmapol el likiyangan, el molala, el molel, el molel. God says, sourcing, he will never leave us nor forsake us. Especially the saints, matalal funi. I think that they forcing out and I can el modikat la. Di ki masensyen paspas. Makat kain misa ke. Ele fasifin modikat la present. Oing rat flia fin saklasinel. Ta ele fasifin modikat la. Past, present, future. Source in mol jabakat. Lamb, Jesus Christ, in the work and presence of the Holy Spirit. Guarantee kita sila. Na if nga ako maske, past, present, and future, if ako kufnan tuya kulacnsap sima, inaksywos yung metlar, in taka na ke sourcing. Pia na paye masikataskyan. Pia o yesi may nang ako minaske misingya. Pia na paye o yesi nga. Kung nga li mo kabuang Pakomuta yours. Katita na mga kuluka, katina sam lang. Inak kayo flog. What? Pangali issue. When I'm one in Pakomuta, when the long shit. Melok na kya. El may utwa. Ngamalila. Kamelok na siya using.
Wangin Pakomuta, one lunch. Akalimia ke forcing el molikat le molikat. Na fin pai kumata ke mulsingan, ta ke sourcingan. Kumesyu konfak, no fon na sin met Kosrae. Mushingen na nani ke foloko, metan ta kana ke molikat le senge. La Paul physically went through trials and tribulation. Mashima akumin at the end of the tunnel, predestination senge. Lake of fire ka heaven. Makuna koma ka din taka akketeyac natas nge. Proiketik natas nge. Inta na ke mole sima. Ina ka dinas nge. By spreading the word. Ka din follow na ke born again singe. Truly, truly I say again, unless one is born again, he cannot enter the kingdom of God. When I did a mahu, so what, eh? O masing pa yok subay mi. Kat so what if when fashion na taga metigimang. Government taga ligimang. O kaslan kat an nitok mabat. Kaslan kat pa campus sila kumta moulsing. Man na pay sila Pakomuta. Well, Kaslan Jesus Christ fan. Insewowo siya Pakomuta. Insewowo siya Pakomuta. Kung negam, even kung leadership, kung for na ra mo kung panangan in eken na leadership din na ra makunum na kaya. In fact, ako yesima in an fakyaking lang para kasa si batagan na siya tutusing. May nga kulukil Paul, may nga kulukil Jesus na kil bunilya ben. That's part of the overall plan line God. Nakatagan na get 2025 katlila akuluk wangin pakutin wangin lang siya pa yokalik finan ko sa likiyac na kuntaga. We're serving the Lord. Get back to where it is, the source. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Back to the source. Unified, mat nakawa ko sa source si mataga. 1852. Yes, yung wukit nga lako sa namising. Katina ko lang naki-follow ko. Kaya na kayo wamit ko sa aske, we need to be in that same link. Kaya orat malanganin kat kay siya matalag fungi. Katina pas na sin kat proe kaya may tayo follow na kaya mapay siya ngayon. Molikat le. Mole efa molikat le. Past, present, and future. Ako kitari. Na ifingom kaya na rub shoulder in may akketeyac in may agency na sin may ito. We need to wake up. We really need to wake up. When masigatas ka nga ito kaksakin yaks. Masigatas ka nga, we're dealing with life. Life. Katita ka na yun menakfalye menayin siya. Magatagay na ako lang nag-flok man lang. Paing kulacnsap man mit lalad fun Kosrae. Katinta ka husye. Gospel si pataga. 174. Therefore, the yokalik lang siya. Pakotayin na. Yokalik self-serving. Self-service. Yokalik asangay. We're going away from the source. Katakaliki, kat papa, kat mwen, kat ngon. Katliya na kaya oya masikyak finan ko sa inyo. O me, wangin magkain tuya kaksuwas. Manifo, man napon na siyang tot.
If a changing, men ngon lan gat wang in God. Panga o yes magatashkan. Wang and she washing in a when me, we're falling away from the truth. Got some nigga man got tena taka shook. Mapaya. I got some mata hepang na shin shiny. Got some hepang na shin married. Well, hakwaki air all tenel. Ke marshalla lasha. Babylonia, Persia, Greek, Roman Empire. Empire akusngan no fon na yotche taka kanaus la Empire akusngan. In fact, la Jesus mukayena pawishe sourcing molch na si kum. Para snow mawishe ke August 21st, 1852. Kadin kalam kela, we need to get back to the source. Trials and tribulation man nukewa likiyac finan Kosrae. In foloking got na ke source. Just like Paul. In foloking got pangit pakot ng yoklan got. Man nuke likiyac klit na force na das nga pa misen suga misen. Force wang me kain taga akswasyen. Katila mongongoy ko luka kat nakakakin na line. Ako luki matlas ko sayang. Wangan machituyak akswasyen. Whenever compromise. Shangen compromise. Na me Insewowo wangan ke. When God is in Insewowo ke. Now, fair warning. If you come baba she, machine. Mutawaek na machine. Some nage kulacnsap ta she. First luo nage singelakos. Falokan masyawlo man nage source ingin. Ntakya paroy. Follow nage source ingin. This is the calling. This is the most important thing. If you got wangan ke masing kada masyal. Akketeyac tari fakyak mo si fosalikos. Lalain for. El kalye ipsiak tulungan ke paroy. Wana ka ikesla ke paroy. Wana ke kos oya pe kaksakin ke paroy lowos. Inge pas lan mwet akers efa topukya. Akate vakin shoye kat. En met pas fasangkulan na sin kat cash. Kat in na kat unified in a corporate proy. Tako met las na kewa met Kosrae kat in na proy. We don't need compact of free association. Kat in na proy. Even kat taka shuk kat in met. Manaka way falling align. If we come seek what's above, everything in this world will follow. So we need to prioritize here. Kataka sukademet, fell and upon my follow. If you got to shoot fell met, got it one gemakadashkin. Nam take a ruklipan, the show woman, thank you man, click to man. Taling kalim kena, met on ko fostol mo tolu, come seek thy kingdom first and my righteousness. Life I was short month, kay wakuminin. God siya masih harsing kasao, pona siya ba, manaka wa fela itagan eros. Pang e fate siya matagan na si kom. When nakadin fat na sila prem sumni ken man fat na ken sing. Papa na si kom nge. Lipan for laulia kumesum na kasao. Asum na liya, I put my faith in that. Walen. Na kung fast ka walen singan, everything will follow suit in pangawalalan God. Diki na konsum soup, kasha siya. Talik na din God nga, according to history,
El dal som niki God, som shukya ron ichip. Government ichip ang. Meshikya. Wang ben. What comfort che? Body la kaliming. Source of comfort ching a paperically ching. God the Holy Spirit. Lipan treskel kan kasi kumba. They're gonna come short. Mashima was short living water, plenty source of living water, but God, the Holy Spirit. Got some nag-accept matching a na pala. Genuine integrity like Paulo. Wang na pa compromise ke. In sang topuk. False accusation matago. Likiyac ikesla lang malitising. And being proud, self-serving, untrustworthy, and inconsistent, or malal, and mentally unbalanced, na is an incompetent preacher. Nakumta ka nag-force, singaldo nag-singalako skaliye section si matago, rela. Me sifac las nam sing me Insewowo sipagoten akketeyac kat sifac na kon la makat palakin in shares o akalimila oyen mo las fin fella Paing as she was yamatan God in shares el som le conscience lal Lalte yakin na memetan ka. Ito la spear source singe magay na baka hindi main siel na naklaw. Ela lalfungila in siel el kapas na kemapayalan ka. Ito. Kat si fena konkin na makat palakin in sies o akalimila oyen mo las fin fela payana ay siwas yamatan ka. Ay yok na kekat tamatayin mas lowos Kespin kolan kalanglan God, at tia kelan mutlan mwet. Grace. God lien shares, nalda ko grace, lang kalanglan God. Tilan mutlan mwet. O lang kalang pakulan yoklan God. Papol il mutawaek. The chief persecutor of the church, siya Elingen na ekle, Matake langkalang yok, pakutan yok lang God. Te lanmet met. When I'll the ishel kamaliel met. Paul was so up and down ke masapal Moses. Eletang na pa masapal Moses. El Judaism siya, el kapas na ke masap. El dalti na li langkalang singe. Papa na Nicodemus il tinali pakutan langkalang. Isusta ke ngon singe. Elo shem na nag-akukwan Moses. That was just external. Oh, yeah, like external mold dala. Much easier than like internal. Isusle in shears. Na ilita la laske machine min me. One man got ash in shear. Conscience la in shear being equipped when got none matter lashinel. Or I lita. Ilita la cat ilita. Marsh in shear. When cut magana palia. Nangakom, we're in the same boat. God issues the man God. Being equipped by man God, being connected like a cotton on metal singer. When I saw Nakos for small Nakos telling me. Now why? Why so worried when we are being equipped with the grace of God? The landment with landmate of grace land God. Aksafila, my little chenge in the go. Lielonglang yoklan God. The God sim na si was kemana was going read the akalimke. I think I was in our akalimke. It's up front, very bottom line up front in akalimke. Fin sakma Elos and ashke. Pasorsing. One massage language is the same thing that I'm repeating. There's so many false accusation and focus na ke source in motion.
Plain and simple. Plain and simple. Aksafela. Kos finnes on narulana kalim kenye. Takelen lan lem Jesus. Kos efa kain Insewowo cash. Oana kekat Insewowo Elos. Taka aksafela. Order of salvation chinge. Kapin order of salvation chinge ba glorification. Mutawaek order of salvation chinge ba doctrines of predestination. Election, reprobation. Fingumrala full circle. Tana glorification chinge kat matasano utakyak church ngena. Insewowo siya pakat matasano nga. Focus la siya pakatin kapat na ke akwak source chinge ke moul chinge. Katinte patatyang na ke soft masita nil taka ora na siya ke wan akwak lala. Akatin remain as Christian, persevere as a Christian, being sanctified na sano glory siya may takang. Glory siya ngan pa taka kalim na kung misa lalalfing mo lalalfing utakyak as you are going up, you are being glorified. When Jesus and mo yakilinak told you, he was glorified. Makawul siya utak na siya. Pakat matasano. Kat matasano makawul siya may taka mapatpat. Insewowo siya pasampram kanya nga. Mapatpat siya pakat sano nga. Napay kadako lang na kaya masingan. Pay kadako lang na kaya masingan. Kumahinan siya na tupuk masingan. Insiyom kapas na rin God. Pataka ke fosingan luosingan. Conscience loman kung magana pa kayo nito. Katilita. Elita tar. Katsum na ke predestination. Doctrines of predestination na elak. Elita tala siya silela. Elita petala siya tisilerin kenik mo. God elimination. Elita managay wan makain muklar ron. Trakta masing ako minan compare. Ako stin na ke akwak siya pa. Glorification. Insewowo finality na ke eternal placing siya ba ng tasano. And the only way you can get there is full lauliak is mo siya matagal ke win natal Jesus Christ. And makay na pa kayo siya mo mapatpat siya. Wangin masayan fella siya kayo siya mo siya Jesus Christ, the source of life. Siya kalwin eh. Insewowo siya Pakomuta. Akketeyac. Kulacnsap ta siya. Fos luna ke siya lakos. Fingum baba siya, nina siya. Mutawaek ke source siya. E fingum dal din amta ke source siya. Follow ni ke source siya. Inge. How you do that? It's very simple. Pray. God babamtal. Nak na sika makluklak. I put my faith in Jesus Christ. Just a simple prayer like that. In that very moment, very second, katlaw shot, source shima, comforter shima, polila kalimike, mariching, kat the Holy Spirit. Pangay, maliti, pangaw yashimay na kalin fash, aksafela, ke maliti sila. Namnas meeting fash, meeting asang nalitikin ng broiler, ke pelching. Kat flat na laskat alya Srui kaksakin ko. Kaya pa ako tayo lang si kaulong akong sipaw sinasiskai siya din alang ngetang liye. Lakong pa source of life. Wangin source siya. Jesus Christ mo kaya napakain siya mo mapatpat na siya. Akketeyac ya son siya lakos for son kos. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ, Paing mo. Kat kulumallap kaksakin, kaya ng Jesus siya matlangalas. Amen. Amen. Tigin. On we go. We matlaskan kaksakin got game no stiliban. Gloke malutut wowo makom. Kolak na siya. Nukewa misenge.
ingain sifil be usin na sirska din loang nagela mesi katarang ya amo ki kum sam sam kenage perkalit to singen lemel hotel el lemel olela mala likiyac yoros na mega tarakeo apane ngabui matwias ke naklen me fukogo yen message magum akena sinsi se umisenge apase na yok men got metol jigat prisin se ulasha na fin bay kat Pakomuta dalik nata siya kandoge Jerusalem nara anake makkalim yingen megadara ke gospel singe ke yeshu git ngal tolu farin jo git kala kos nam singe ngama katwin loang na ke fakluman elale online ke si koren singal si fastolngo na kela kata siya mas misinge kata mi siya tari Mwen gaten na kensai kat ki masing at bangon masim akat kain fong na ki humanness lasha ki molin met lasha kumdaga ki Srui rela sermon chilom alu ki matal engon men vinwangen ngon singen yorosh nakat fong na ki fong lashivena kadel wangen ke sen mante at front load die kat front load dia na Elos foloko insud back sasha yela tempola asi ko renon ko singal kasya akalimila tempola pa dusnge wangen na fall na geludi silo ngayon kain aksasha yikat dawek na ba ke masima polel sim kenge yokin wi down to one dutina powerful silo nge eldaga kalimi credentials lalan mayan Elos again undermine ilye na pangarek malan me false teacher pangarek malan metluti sa to Elos ke undermine ye masimatagaf goko nara ke Paul Galen kain should be na get a strong hold finen goren nge ke church madiloko nak nge en si mamut kayak mo wangen alan o pele kulukwean en singat mut ka nage sien mo best sodomization nge require o yang sikyak pe finen Kosrae met o yang sikyak pe bagat mayatakin musenge pakanaw sa lutuchiwot niya kata mange para kata ina na kadin taka follow to ke malan kata Tingin ba sakyan na kaya and what? En what tulok yagin kashikat na kung finli na kaya kata alufinen merke misenge ngam dagi si sisken convent and you know Catholic for example that's sodomize dalik nge Kao. na utak na kumli orekman look melasha bag misenge kat mayatakin misenge nge Ngalalad fung faction lo man tikin kulomala. kumli mayata bakatsik mayata no rekmalasha mga therapeutic malan kada pausim me o yema kat ngadang sangali misenge nge kat te kan kia pakat basi sara ki kum ramam kin ke Paul sum ram en singe koren en no pek kulukia ise tapangek fukko kayen me makastan gada ganarela en si Elos pangon mate kain tulok yagrek malan gada wangen sien le fale penetrate through le fale establish it kadinan tulokun yam kuy look melasha Kadin na nakadin araw rekmalan kada for what it's worth. Kat finte. Ala na paya na kaya kadin ang tulokun niya. Ina kadin tuy. Politics pa utyak nilin lo malu ang misingeng eh. Ewo pa kaya o yes. Ewo yes en la siya pa kaya. Kumanga te compact, te China, te America. Kung samram kun meto on kostoing ol tolo. Nalwin na siya man nanchu. Mekim shuke. Masenge. Diginis.
Shukme tokshalan God and maswaswasal. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness. Shamtek mudan alulasha. Kumne recommend lukme efalki ka dipena. False teachers nge kat nukewa ka lutigaslan God. Ngati kayong taunim tayo likiyac ni som tula luti mo ito. Tayo si kain sang makulsin mo taunin ni som tu me or in fact mom tayo siya yan na false teaching ba nga Gadin na gadin lo ang gila mesi ka tarang kakatlang si Rikmalan Gata. Kakatlang si Rikmalan Gata in the advanced political fiat la siya. What do you want to do? Mayan ka suffer great loss. Nana nga bakit yung madaman liban. Kat hindi ka ka fakak mapay yung kaslan Gata. We might as well. Hit the road. Hit the road, Jack. Masi makatash kenge maulan meta kanan sang kastan God in fulok na yun God. O nga iya si masi kaya losom na pebble na makita shitela mamamit palang in fact na si Lucia maki mamamit kolan God ngiti likiyac del undermine niya paano aspem singing Skili enduring mercy siya kung fakakaya tigin enduring mercy. Remnant siya ba siya pa-flokan man siya damtara kalu. Man, siya ganon ka. Katikanta na siya mo, Elos ta ka siya masayak temple. Lemon temple siya ba, Your Worship? Sinomalap. Katin na tagalila, insis siya ka siya nga irelik. Pa-fashla siya masingin Kat first ligiyang awul. Ay falen tatlan years masingin. Mwetan mga patakang Kat ito alam mga kulug at kakayakin. Panga mweta pekeng Kulang wuna pagipatkit niya. Along siya faksinungan. Saan kayo siya pamsingan. Yellow tarye. Nga Pakomuta. Lagan na o nga iya. Walang matkan na talapantang lak. Fuck sivilak na sinkat. Siyak nak manasil. Aming akin emasyonin mataksarar. Apangtang siyak kasya. Nakmanas na sig. I have to really beseech the Lord. Men, pegel sikli lang. Ay, nagbeseech ka. Ay, fuck siya. Siyak nakmanas sil. Mayan maulan mo't kakanaos labi. Tingin kung ni makumfangan, pato ka ma-reaching Kung siya kayagat. Makukatang la kaya source singan, makatilikas na kung katang langan, pasang nga kaya nga tigin. Kung ni, usas ko makumlong niya, fak na si kantilong niya, pa kaya ni mising, ngala karingin patkit ni siya from kinin. You don't want to go there. How? Kaya nga, masek nga, dali na siya nulong lakos nga nim. Lututeng, sulpay ko. Amazing. Bago na unong antipasin pa. Mga pailaban nga taste. Uy, kung naman lang, kung maganda mo incompensate nungan. Arang nga, for sigok mga Kosrae. Mga Kosrae nga pa, katkain kang. Nga fakin na kimalutut siya nga, kung sam-sam kin naki-leader, kata leaders ma-ash kiorek mga, dahil di malangat. Jesus Sivena, El Chilella, Judas. Judas is pas devil. Out of the 12. Out of the 12. Devil will weep him. Ay, wala yatolo kata. Tolutafo. Be very careful whom you're doing ministry with. Be careful. A friendly fire. Kung may 2 minutes, sum na game mo, 2 minutes, tangal ka uwi. Friendly fire. Friendly fire. Military language, fracture ties. Loang na siya kung kulacnsap.
inner circle silang mo fuko ko na pa nara anakin la me kumashkian masikat fakin pa come as you are come as you are la Meta mo la molo man el C minus ka D minus D plus come as you are nagkakaslan gata kaslan gata kung may top na kan medalya ine nangaluwa relationship siya bang from kangan tikin ako lang malap na makalam ine naluan te wallo man kulo kung vinde plek pelsi kung fali ka skoaling finusya to yung plek ayaki kung kaben no ayaki kung wala siya med wal mang mas mayok siya som nagkakaslan gat kikuwi source textual context ang lila me forsingan vaka na me forsingan vaka ara a fact na pa la masinge inspiring ang ganda ko wala lam nistaliban tigin makil benganalen matwiyasnge inta ka nagkaslan gat mayen gaslan gat pa si top na ki elya mataka na siyasnge Ara finash ma mwet chigen fagin akuluk yung aklo na malap kivaklo man. No na malap kivaklo man. When fin pa nga rek magin sista nga longlong yan na fast na mit. Siyak na nga pa muli ren la ko. Tekom. 5'9", 5'9", craze. Tangan fact na kimaluto ching kumli. Ball masikyak na sit ball kayo klalang Torn in the flesh. Ito kage masinge. Kumne wakta matlash ko siya langas naman me la unenik si koflay tak talaga me torn in the flesh gange. Makate likiyac man fukko ko le power si sila el sang torn in the flesh gan karanganal. Ilente. Depend lang mo wiowos kupele lene mal kan la sourcing men kumde matlan kat na pay effect la mo sikyak. On point. El effect la mo sikyak. Case in point kumde ke check up na dan sikya siya flama del kaya na lepa na. Lepa nila kumde pusela kat sila ka how. Kumde pusela kat sila ka. المالتانا اللي انت مالتانا متشل الماء الرang matafe mo masan dain kem dafe krela epsela na pa sigabil alak yakalmila pay na pay tena psela lang lela metsima psela nin mise na rechele lo sulla benchuman nel mise Elsi mametan kata meorik magin perklito siyang Skinan ka kitiya sila nga likiyac ka siyang wiowos. In Jesus' name, I command masingin fastikikom. Maki ka din rik magin gastan kata for what it's worth. Kadinte mot kama okay nga sum naralalo sila nga nakadrik man gasing nga papla naralalo sila ka one half lagi masing kada aksaf yun ang malutut siya kada sulpa na sumpukin masaya nga men kung pinaksaf yun sentence ko first kome inspire kung naklame first document fact kome na po yung masimita akademia Pange me sheer desire gigaslan ka ato. Hindi ka kaksakin. Pero kaksakin gat ki takasilom mo siya ngayon silipanin kain put us in place. Inaki ka din kaya kaksakin gat ki kaya kung upitianin dipsa lang sila na siyum akilin panangara kong relasyon lela nakasilungan. Nga, akketeyac persima kumutayla kumin. Iskom yang nage kulacnsap si. Kaksakin kat. Aspiru in icepoklo man. Garden in pipeline siume. Kumaknas na sila mga liki. Aktas na stimbal siya bangan.
Kumtikan masafin po ilang mato. You can't. Pakan massage sing tikin Ay, tiko. Ano yun? Afin ragin bangan sermon mo. Fry kun, ngalip sa mange. Wala labo matching yan. Teka. Kaksakin gat ke malutut po. Ngako si me, oso lan metlash melemwe metikim to kali malutut ashat. Pingakan usi ke ingat gashakat. Yakla ke si occasion ina ngale lang si me oso kong pe webinar oso ko chi legendary. Ang bata ka kali ke me vak ma ashum lan. Metlash melem financiadol nge kadabel som na yakla oso kong. Wait. Okay. Sorry about that. Kalbangan tikin. What's that? Okay. There we go. Okay. Here we be. McMillan, man. Right, glamalab sin metlash ma me yakla uns kungen. Kada falen aksef yeta kanila sa pange. Metigile bisili panet kakali ke pray. Epe kasma ina kashikata. Anakilin ko was matakange. Glamalab kita kaluman. Am dalos. Glamalab na bisili pa na ilge tagapin na kakketeyac na wowo. Glamalab. Amen. Taga Rodbed O. C. Thompson. Glamalab. Alang sifac silal damlel Johnston balik nge. Kuloki malutlo din utiko sifenaan. God alone, awesome and only excellent Father. Amen. Glamalab. Glamalab. Manchik palututsingan. Glamalab damlel Johnston. Kaksakin katke. Nashik ngayon na napay. Glamalab. Mara katagat kay di kaksakin kata.
Kat fashnamet na rol tamdahil Evelyn Billy glomallap amen metuan gusto Amen. Meto mo on kostong utolo. Paing foslal na alvinaya. Man fakpe yenengi kashalom na sishpe tamdahil Evelyn ki passport magat sa application mam gashakat peke dapat katagan glomallap. Tamlil Norson na klo kaksakin gat glomallap ki ashpelum singin wikat. Bahin ko mesya 1B kat sumnitalis narol me tamil Stevie Nardolen ne kulom malap pegitakan kaksakin gat akkay ko uski mamasikyak nge welal damdal kieko tamil maris kulom chung glory to God amen kaksakin gat and the governor room and damdal rose kulo ki me interaction lom mirosh ala yok shibe mange gat kaksakin gat game be bulalang tamil David tamil maris to si glomalap ki feel free to use the chat room in wikat ki malan kata tamdal sebi yang strom amen man kaksakin gat ki dagabeloman Kulon na sipe. wow na damdal si wiashngek damdal kenye lang o George glomalap damdal kenye katakaan be kaksakin gat game bang welas na si medin siyawan kaywa tamdal tikin burley glomalap kaksakin gat you're always an inspiration as well glomalap na siyum nakata na rol damdalyay ko asan pe na siyum amalasan glomalap na siwas kaywa Malap. siyawan kalan maklinat po siya lumalap ki me tagabelo mi siya Austin, Texas. Austin bangan maklina bangan kay lumalap I lost my here it is tamle Ringston na lumalap to abensyong aksakin gat wikom yang betigin bolin pinanlanay langlas na ngayon wipinasin siyawan kaywa JNR Siglava. Do want to assume that? Praise the Lord, Amen. Klamalap. Yang tamdal tamay and sikra. Klamalap. Tamdal ki tagapelom. Insa po siya may faklumingin ng Klamalap. Sepe. Lani Lisi Makena. Amen. Klamalap. Na classmate si Lumbange, Mr. Liban. Ustanar. Aw. Pangin sinto kilasya. Klamalap. Lumalap ka on kung sa mga. Wow. At nagitigin siya lang klamalap. Kinchen. Lumalap mekil. Okay. Likiyac ki screen or el bangon niya. Check lang ako na. Klamalap ki always checking up on me tamlil. Damdal Procula Nathaniel, diwo. Kaksakin gat ki mulash kayo wa. Nangansit pa kayo kung damdal ki ko. Dito la kumarsh ki manay yoking na. Naki persing ikadak flati kung baki. Makum nelolita siya wanash kayo. Klamalap. Kayo was. Damdal Pete O.C. Thompson, as always, klamalap. But kaksakin gat game be. Ikas ka lang, inakay gat kayo. Klamalap pe kita kalumising yan, kapel na kayo mamasya. Ala na, kumakay gat. Damdal Rostan, and yang alam si Liban, kumisam. Missouri. Sorry ba? Leonard Wood, Missouri. Klamalap. Kita kaan be. Leonard Wood. Nakatsom ni Kuam. Kimi, Cherson Luke, klamalap pa kita kaan. Na mabasil damday kiko pa faxingan. Mr. BJ Dolena, klamalap ki me, lutiwo ki Henry School. Silbata ka. Sak na fax na met, kim dawa ki abang ki damday kiko alta ko na Miriam Mwe klamalap, do wanna assume. Nasa kiyos nga yaling alsiyem singe, sak na text them singe. Kaksakin gat game. Molwolong makat wiwe plus kayo. Dahil Kenya Charlie.
Lo malap peki sağlam da kawikat yang support message mit marsh misingia. Siap match kililagat. Pang message siap ta siya kung damit ko aksa feedback ya. Mesti liban nga mo me pangan possible pangan take note ke kadin sumlutut kun. Kaya Lo gulo malap balik siya. tamlo like Malakay. siya. Malakay Okay. to singalon course. Lo malap ke kasha pe inusi fos ngayon kan usia na siya kadin kan wiko uspe somrit kun lutut ke. Kaya nga mapangan met ma me support check Malakay totally 316. Okay. 316 Hello. now. Alam si Lipan bela nga shoot na siya kun kaliye Kaya launching card. tiging kulo malap ke kung taga usi kat taga usi pelin aksafien proya pange. Wala tigin kaksakin kat ke aslan mat na kayo. Finne kung taga wikat tin likiyac pasem kat kaksakin kom place you show loman a placement na kayo wala Kosrae. Pange akwak si may kakla na sil tamlay shirle taga akfon yak te sil tigin treskal na kanin taga wi len na kayo pange readom si may na kanin askang. Chishes la sik me wangin ma detale la flop niya. Nara it's piuf na sin met na kayo wala so. Kadin 20 fact na mit akas makin yes shishin si. With that being said, inoy lang silang kakketeyac ko tintres kalat ka na kunokon na getasta. Akyok ki readom si ngayon usi masima il taga from no tiya ke mante. Na goes long masil fact pienga. Kung di kan masyayi masasi ke pelang mata siya. Nasi long siya akin il fact nga pe kasi topic na wusi bangan. So anyway, bange ngay ngan ke long ya bange masimain ukakat le kataka time akasho ke session sie kaslan kat ngan kat akin chuye kat usi pechala la plan kat in wakina art mtake dikina kat in force ke maloslan fel sakawul malan fel. That's just the bottom line up front. Sakawul witness ke bang 20 some plus years in the military. Kadil artalik soldier laktinarela flock ke mayuna. Nangalia na pala shupef gasher ang amul nimsengya pange ngan taga fakak akwaklan God ke wen natal Jesus Christ. With that being said, kat true kaksakin God kat broy. We are broy can go much well. Ho God fletten a lash. Kumakalim ye. Metlang lash Jesus Christ. El som el fat malafloko. Nara manaka wa ma makalim na sheshkao lu som la inakay kat kashi. Katin mata ke source si main na nashke. God Papa win, God win, a God ngan madal. Panangay oye si may usi mole. May akikat na ke floxing. Rawat pang na siyum, katflad na kaksakin kum ke wala na luma kat palakin, fashion na ke pelsinge. Fashion klar sa na manas poingkat. Poingkat ke ngan lom, inkat ka siya matlal fungya katin fashion alas mak na ke ma, siya arsin ka siyaw. Why na kalo si sapta tolu akalimi. Kadin siya ma siya arsin ka siyaw. Where Jesus is sitting at the right hand of God Father. He's coming back to judge the quick and the dead. Kadina na akollah. Kadina na boy kadina akollah o katfla kung magay na bagay na kaksakat. Kung magay na bagay no siya place ni siya. Or katang na siyong kepel siya. Woyak ke nakmanas long pray lash. Akikat lang nag-flock siya. Flock siya ka pamphlet long. Either or, when na siya tesong sapta akos, for siya tolu siya lalkos. Minsan lalalfungi mo lalalfungi kadinutakyak. Shun lem yinang Eis wala na mapatpat. Nakmanasukat flatten na. Rela tayo ka two-way kepel siya. Kadin rapture ready. Every second. Kat true kaksakin kom, fashionly clash akin siya woye. Kat broy ka managawa. Kainin Jesus siya matlang lash. Amen.